الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة في الله اتقوا الله تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Mga kakasising kami, alhamdulillah, dari naisab kita waktu na to ini, waktu pagsasaw-sawhan na to, in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin binin kato taniyo simpamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sarta amoy in ipaayupot kato taniyo marayaw, sarta dalam sin ipaayupot kato marayaw, bukon siya mahunit, lando siya maluhay karna in kita simingod na sadya hakakahinang sindiaak sinallahu ta'ala munimpamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atin niya sa nato sadya ini urulun pakanya bang uno impyang daakan sinallahu ta'ala kato taniyo labay reng haamin diaak niya nagpasampay pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon hadya kita niyo manindukanan sin uno-uno kakahinang amoy in hipa pajato kato tani sintuhan na to Rabbul Alamin halaw man sin gumiini. Jari nasabot na to haayat na kauna pangadyan na to in tungod pa amoy in maudo sing kita al-istiqamatu fid din, amoy in panindog sin tiap-tiap tisulakan si manusia tungod paparkala pag-agama, amo na nang sabab hangkan kita piapanjarisin Allah Ta'ala, magtag-ipon harap kaniya, sarta yung pagtag-ipon na to yadto, amo adtuin hak sin Allah Ta'ala rikato tanyo subay na to hadjayan ini patindugon, doon haamin labay ring hapamiat sin daak sin Allah Ta'ala pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala damikian sukpat sin pangadjian ito pagka inasabot ha ayat na kauna in mga sila musyrik Quraish amin wala nanindukanan doon haamin parjanjian nila iban sintuhan Rabbul Alamin, misan sila nagdawain sila na nangangahakad in siya Tuhan sin katan piapanjari niya buat malaingkan wala doon in pangako sin dila amoy in doon haon kimawa sin uno-uno na parjanjian simbigi jantong magtag-ipon pa Allah Ta'ala wala doon in amuin hinang doon haon buat malaingkan in kakahinang nila amuin sato katantan pa amuin ini kampayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala panulang katan pa amuin karidaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hawak to ini insyaallah ta'ala daing haayat surat Fussilat farman sinallahu subhanahu wa ta'ala innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat amuin panantuhi kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hama kita niyo nanindukanan sin piardakan ni kato taniyo amuin di kita niyo masya-siya sarta
in kita niyo halawom pangjakahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta si mga malaikat imiiran kato tanyo magpataod sinamal na to, kana in sila nanghihindua ha mga bariman, tiap-tiap in sila manumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala, tiap-tiap in sila makahinang marayaw, tiap-tiap in sila amuyin magbutol pa Allah subhanahu wa ta'ala aon hadya daing ha mga malaikat tumabang mangayo patuhan Rabbul Alamin kaampunan para kato tanyo bukon kaampunan harap kanila buat malengkan harap pa amuyin nagtag-ipon pa Allah ta'ala simatan pagtag-ipon daing hapihak si manusia iwan sinjin na in ayat ini biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal-bunal tuod in mga sila. Amin naghimumungan. In kabtangan nila, kalu Rabbun Allah. In Tuhan namo amuna in Allah subhanahu wa ta'ala. Tumastakamu. Sarta in kabtangan nila, wayroon pagtag-ipunan nila ruwaing buat malangkan in Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna indon hakalimatut tauhid laung niya ini istakamu ang pasilanan nindukanan sin unong-uno na piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila amuna yung mga sila bariman hati niya doon in paghinang nila sinamal piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala akhlasul amal lillah labay reng haka-ikhlas sin hinang harap patuhan Rabbul Alamin tutog in ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala wa amilu bi ta'atillahi ta'ala sarta ini nag-amal sila sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala ala ma syara Allahu lahum. Doon ha amin syara kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hatinya doon ha amin laway dain ha amin gikapan sin Quran mahamulya iwan sin sunnah sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amo yan mga katotay manguran agama Islam. Na biyita doon ha ini kato tanyo in makabuga bang in kita muklas dain doon haamuin biyasin na sabot na to limabay na in inikatan suknaan sin Allahu ta'ala in mga sila himinang sin pag-ibadat wayroon lukisan urulon daing ha Quran iban sunnah biyita sin Allahu ta'ala asuratul maun fawailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Na siyuknaan sin Allahu ta'ala sin narkawail hamang isin siyuknaan ini amin mga magsasambahayang sa in pagsambahayang nila wala nakaagad doon hapamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kana impag-ibadat nila ligap-ligap, impag-ibadat nila kadto-kadto, in ini bukon tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nakasud doon haamuin, tindukanan mapatot sin mu'min doon hayan. Amuin ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay ring hapanawhid tunggal patuhan Rabbul Alamin, subay ray sab tutug doonhan in kaagi niya manunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala singkatan hinang amin kignot kahibal niya sibu dahalawm pag-ibadat iwan sin halawm dini sin dunya ini nakasusud sambil in uno pakaradyaan sing kabuhianan ni halawm sing gumiwat malengkan in siya na nanawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala mahuli yaon da isab tutog kaniya in kabuka patuhan Rabbul Alamin. Na, biyayta doon hay ni sintuan na to Rabbul Alamin. Innal ladhina qalu Rabbuna Allah summa istaqamu hati niya piyaruntol nilain
amoy injanji nila patuhan Rabbul Alamin sinway pagtag-ipunan nila ruwaing buat malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos doon haon ang panilapyag ang gautaan ingkatan piyardo kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amurain piyag amal nila roon haamuin uno-uno na sadya in nakalukis mapatot nila hinangon hatungod simparkala piyardo kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamoy ni sambil in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyaita den kan Sufyan ibn Abdullah at-Saqafi qala qultu ya Rasulullah haddisni bi amrin a'tasimu bih. Laung niya laung sin hambuk sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya kan Sufyan ibn Abdullah at-Saqafi, ya Rasulullah baita ikuno ako sin mga hinang ami mapatot ko ini singuran atawa pabuntulon paamong na tungod parkala pag-ibadat ko po Allah subhanahu wa ta'ala. Unoin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya, Qul Rabbi Allah thumma istaqim. Baitaan kabtangan atin niya magkabtangan kau in Allahu ta'ala Tuhan ko sarta ampakaw maninduganan sin matan-matan ini ikaw nagtag-ipon pa Allahu ta'ala doon hasiyara niya doon haamin piyatar lang sin daak niya amo na impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabang nahinang sinambok mu'min imbihayad to laong sin Allahu ta'ala roon hayan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Na doon hayan bang dumatong na in ajal nila si mga mu'min na dumatong in mga malaikat maun haamin taoy aunsong na siya puklasan si manahot niya tatanazzalu alaihimul malaika in mga kamalaikatan sambil sin malakal maut dumatong na in ari si mga kamalaikatan doon hari parumatong in malakal maut unuin agi nila la takhafu wala tahzanu. Ayaw na kamu mabuka, ayaw na kau mabuka, way na kabukaan mo sinsusungon mo, wala tahzanu ibandi mo na hikasusain hikabin mo inyan halawm da simpamarihala sin Allah ta'ala sibo dain alta hikabin sibo dain anak asawa hikabin sibo dain ununo na kiyabin mo ba't malengkan ninyaon parsukuan na sin mga silabuhi doon hayan in katanta niyaon Allah ta'ala rain mangjagahi kanya doon hayan amo hindi siya malupas in amal hikabin si mga sila bariman pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na amo adto in subay batukon sinambuk pambuk den kato tanyo. Doon hayaon nagsambatan na isab siya in agi kulong hi Sufyan ibn Abdullah at-Saqafi qultu ya Rasulullah ma aktsuru ma takhafu alay. Uno lang niya ya Rasulullah in kabukaan murika ko sa taud-taud kabukaan murika ko hasupaya ko kaayaran hasupaya ako makapaghali. Uno inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya qul unina paakada Rasul sallallahu alaihi wasallam bi tarafi lisani thumma qala hada iulinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in biring sindila niya amoy nilaw niya in kabukaan ko kay mo amin biring sindila mo yan lando siya mahait doon hayan malagbis indila deng simpudang kana doon han aun waktu in lagbis sindila doonhan ma ubos in tawhalam sin kauman pasal sin lagbis sindila
maubos sila majul na pasal silag bisindila mga katawtay manghuran hagama Islam. At sabihan subay kita maayad sindila sing kita doon hayan na sampel gihanapan niya ingkaptangan niya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Baitaan kako ya Rasulullah. Uno lang niya in mga himumungan amin mapatot ko'y pagkabtangan wayron na pangasuhan kurwaing buat malingkan ikaw sadya. Unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya kul amantu billah thumma istaqim. Pamungan nagparat saya na ako pa Allah subhanahu wa ta'ala ubos ang pakaw magpabuntol hati niya manindukan nandun nakakahinang piatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasabab yan mga katawtay manghuran. Subay hadya in kita kumawa doon haamuin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lari-lari na. Amuin sa lagbo-lagbo ibadat, bakas na to nasabot. Way na makaliw ka niya ibadat ka na amo na imakaw na rin nga katahan hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na ibadat sambahayang. Ini subahin na to daran niya asubo inbaran na to. Habaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sambahayang ka sallallahu alaihi wasallam, labi lunga na to na ibadat sambahayang. Hangad to inbutang niya, subay kita daran nangangasubo habaranta. Haamoy in sung kau sumambahayang, subay mo kanalon in kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin tuyuan mo tuod siya singuran paamuhon. Karena sin Allah subhanahu wa ta'ala tinapanawhid, sarta kaikhlas patuhan Rabbul Alamin, sarta doon hayaon, amuin yaon tutog in kabuga sin kita, amu hindi tay maon sin Allah ta'ala inibadat tayaon. Nasawab yaon bangkaw bihad to hinang mo para yaon mo in pagdamo sin pag-ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pain Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siya kailo amuy in hinang sadya simbaran-baran niya karena in siya raak sin Allah subhanahu wa ta'ala suway siya magpasampay. Asabab yan in mga kasahabatan niya amin akad di mutas kanmiya miumurol madtumari aun daing ha mga ini kaibanan doon hayaon na aun waktu doon amin di makaus-us baon ka Rasul sallallahu alaihi wasallam inyad to sino-sinuhunsin Rasul sallallahu alaihi wasallam sa taasubuhon. Biya kan Abi Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu qal kuntu usalli fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ajibhu hatta sallaitu. Qala fa'ataituhu faqal ma mana'aka an ta'tiyani? Qala qultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Qal alam yaqulillahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kita kau in hadis biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban sin pag-inu-inu niya mga kasahabatan ni. Hambuk waktu laung Sa'id ibn al-Mu'alla, hambuk siya daing mga ini sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ako laung niya si mambahayang at iniro na masjid. Tiyawag ako sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala ko siya laung niya siyambag. Sampay naubos ako si mambahayang.
mahuli Usman ako si Mambahayang, miyadto na ako kaniya. Pagkadto ko ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, unin agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kako, ma manaakaan ta'tiyani. Isiulong ngayon nakaagpang kay mo, amin na hinang sabab wala kaw nakakarika ko sintiyawag takaw. Laong sin Abi Sa'id ibn al-Mu'alla, kulto ya Rasulullah, inni kuntu usalli. Hangka na kulong niya, wala nakajawab kay mo, sintawag mo ka ako, ako nagsasambayang ako. Lang kanya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon kalawngin Allahu Ta'ala nagparman, ya ayyuhalladhina amanu, ya kamu mga nagpaparasaya, istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhikum. Na sambakan niyo impartawakan sin Allahu Ta'ala iban sindaak niya apabila sila tumawag kaniyo. Kaya impartawakan nila ating napartawakan sin Allahu Ta'ala iban sindaak niya amuin makarihil kabuhi kaniyo dahil di hadun niya sampay paadlaw kana labi luwa na. Doon hayaon lang kaniya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la u'allimannaka a'zamu surah fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Hangkan takaw tiyawag, kabayaan ko hinduan takaw sin sa lagu-lagu surah. Halawm sin Quran, hari pa kau makagawa dahil halawm sin masjid. Hawpon taron haon na ang paiulinan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lima niya, hawak to sin, sung na sila, gumawa pa, dahil halam sin masjid, na piyatum-tum kwinong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, innaka qulta la u'allimannaka a'zamu suratan fil Quran. Nagbaita kau kako, ya Rasulullah, hinduan mo ako sin, ini, sa lagu-lagu surah, halam sin Quran. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya kala na'am. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya as-sab'ul matani wal Qur'anil azim alladhi utitu. Insung ko hindo kay mo amunain alhamdulillahi rabbil alamin. Impagyanon doon hay ni amunain suratul Fatiha. Sabab surain biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hindo kaniya. Amo na yung suratul Fatiha. Biasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Hiya sab'ul masani. In suratul Fatiha aun doon halaw niya yan pito in sasanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Qur'anil azim alladhi utitu. Iban amunain sa lagu-lagu barasahun. Tiarihil kako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan. Na in sa lagu-lagu surah. Iban sa lagu-lagu barasahun. Hakatan sin barasahun halauman sin ini dunya ini. Way na makaliureng sin suratul Fatiha. Sarabin siya, pagtawakon doon hayan, in suratul Fatiha, pagtawakon Ummul Kitab. Inaan singkatan kitab. Hati sin inaan singkatan kitab, katan piyanaog sin Allah Ta'ala kitab. Ini hangga to siban upat kitab deng hataas silangit, pa mga karasulan na kaunalay nga Rasul sallallahu alaihi wasallam sarta doon hal miumus pa upat kitab amo na in Zabur, Taurat, Injil, iban sin Furqan sa miumus sin Allah subhanahu wa ta'ala maun pahambuok da kumansura amo na in suratul Fatiha. Sarta wayroon ini kialukis daing halak
halauman sing kitab nakauna ring ha Quran mahamulya. Hati niya inhangga to si bantu kitab na panaog pa mga karasulan kanabihan doon hayan wayroon halawm si mga kakitab-kitaban yadto doon biya sin suratul Fatiha. Iban sin kahinapusan sin suratul Baqarah. Amoy niin ini pagtawagon Ummul Quran. Sarta siya resab in sab'ul matani. May initiyawag siya amuin Ummul Quran. Inaan sin Quran kana in Quran amuin namuunan kaniya katantan amo na in suratul Fatiha. Ubusin Bismillahirrahmanirrahim. Magtuy alhamdulillahi rabbil alamin sambil maubos mo in pagyanon sab'ul matani 7 sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta biyayta dun haon in sab'ul matani hiya maksumatun bayni wa bayna abdi nisfain. In 7 sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala yan nabahagi pa 7 kabahagi sa tahalawm simpito yan piyagbahagian kulong niya iban sin ipon ko paruang kabahagi. Naamo yan ini suratul Fatiha. Hati niya paggabiita doon haon sab'ul matani 7 sa sanglitan hawak to kaw mamas sa sin suratul Fatiha biya kaw sin si manglit pa Allah Ta'ala makapito. Doon hayan. Hati niya subay mo yaon tayod turon hamuk-hamuok impananglit mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ingkatan siya buttayad to katan inyad to amuin pupudjihan pa Allah subhanahu wa ta'ala sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala subay bihad to impagda sin pagbasa sin suratul Fatiha. Bukon niya to hinangon tabiya, amuin mag-exhibition sa batanda si mga kaibanan di halaw man sing gumini, magpalingkat sing kabtangan, magparayaw, magpaamong magpaluoy, singkatan, sumakawa wala doon, in niyat halaw simbigi jantong niya. Karena bangaon singuran niya, amuin magbabasa, hawak to siya nagbasa si mingod habiyat sahan singuran niya in panganal halawm simbigi jantong niya amuin tao singuran niya bukon Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ba kaw mga katawtay manghuran? Bang kaw magbasa sulat simparasin siyo-siyo na kalasahan mo. Hawak to kaw magbasa sin sulat niya. Yaon mo siya kaya kanal nagbabasa kaw sin sulat. Yaon sampay matangbos mo yan to halawm simbigi jantong mo in siya amin nagsulat kay mo. Bihating kabayaan sin Allah Ta'ala bang kau nagbabasa sin suratul Fatiha suwayway ka kanal mo raing siya karna ing ikaw na nanglit harap kaniya. Singkatan pananglit amo na impito na sabot doon halawm yan. Inhang kabahagi niya harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Ini parsukuan sin Tuhan Rabbul Alamin sa sanglitan harap kaniya, pupudjihan harap kaniya, panglago harap kaniya, karena siya intagmilik singkatan pia panjari niya, doon hayan, pag-uwo singkatan pangayo mo, harap kaniya, wayroon pangayuan mo kaing daing buat malengkan siya tunggal isa-isa niya, sa sanglitan da pa Allah subhanahu wa ta'ala karena way makarihil kay muro kaing dirihilan biya sin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Amo at tuwing biubuot sinambok Muslim, matan-matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin dirihilan sin Allah ta'ala, amo na imparbahagian niya, hikaruang kabahagi sin suratul Fatiha, madawhat nga rin adlaw gana-gana, inyad to amuin, bukon balkala-kalaan laung ta, ini taod niya, atin niya ri mo masukod, sin susukuran di halaw man sing bumi ini, in taod sin dirihilan sin Allah ta'ala hamang nga sila bariman. Amuin, laung ta nagpaamo sin hinang nila. Hangkan inibiyaitaan kita ron ini si mga malaikat. Bang kita sung nabugtuan sin nyawalihan ta, inagi si mga malaikat. Alla takapu, wala tahzanung, wa abshiru, bil jannatil lati kuntum tu'adun. Na ini ayaw na kamu mabuka. Ayaw na kamu mabuka sin susungon niyo. Karena in kamu halawm kasanangan na. Karena hitukbang na sin Allah Ta'ala kato niyo in jianji ini kato persukuan na to. Dahil na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bihan. Wala tahzano, na ayaw na kao magkasusahan sinikabin mo, inanak asawa mo, inalta mo, inkawasa mo, inkataan nyari hababaw sing gumiini, aunda mamaruli ka niya, gumanti kay mo, magulin ka niya, magpaamo, magpa-jato sing kataan kiyabin mo yan to, inyad to bang nila pajatuhon, biya sing pagpajato mo, di iyad tulog pason sin Allah Ta'ala aon dabahagi mo misang kawyad to na nakaon na rin kanila palaw man sin kuwol mo labi luba na dito hadlaw ka na madawhat mo na inyad to katantan karayawan daing hatuhan rabul alamin amo yad to in pangadyan tahawak to ini mataod pa sa inihinganap na to insyaallah kaluhawak turo ka insyaallah yabutan na kita tinwakto manghumbaid na ako kanyo katan hawak to ini. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته